طب ثانيه كده بقى. قام قايل لي يا ماما انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. بعدين. فقلت له بقول لك انت ابوك يجي يتصرف معاك، قلت انت بقى لما تيجي تتصرف. طب انت ما قلتليش حاجه بقى، سيبهم لي. ما قلتليش حاجه انت. ماما في ايه؟ مش بكلم مع ابوك كلمتين؟ انا محتاجه اعرف دلوقتي انا اتولدت امتى بالظبط. الحق يا اخويا، انا طول عمري خايف من السؤال ده. بصي يعني مش فاكره والله. البنت دي كانت يوم ايه؟ استنى انا هقولك. لا ما يتهقليش كده، لا. بس افتكرت تقريبا. ايوه يوم 30 يوم 29 ابوكي كان مسافر. غاب كده بتاع شهرين 3 ولا غبت قد ايه؟ مش كانوا 6 شهور باين؟ لا مش للدرجه دي. امال ايه؟ مش عارفه والله. كتبناكي بعدها بكام شهر ولا كام سنه؟ يوم الزلزال ولا يوم ايه؟ ولا يوم الحريقه لما المركب غرقت بتاعت خالك. ما تفكرنيش باليوم ده كان زعلان قوي، صعب عليا. ده ساعه ما توفى عثمان يا شيخه. هو مات؟ امال ايه؟ لا حول الله يا رب. لا فكرنا اتصل بمراته عزيه. انت تعرفيه اساسا برضه. هو مفيش حاجه حلوه تفتكروها في اليوم ده؟ طب انت فاكره بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ لو جدعه قولي. انا كل ما افتكر بموت على نفسي من الضحك. ايوه ده كان يوم. يا جماعه انتوا اللي بتقولوا ده، خليكم معايا. الله يخرب بيتك يا شيخ. عايزه ايه يا ماما انا هموت واعرف انا برج ايه بالظبط. برج الحلوف.